Umay ka, tamapantag to go iti salunan kasinsin. Anya nga di aramidin ta ijay kasinsin. Ay kat mapantaag tugaw tamakisala ta. Ay, kwa. Diyak kayat kasinsin. Si kalatan timapan. Agbati ak dito yan. Anya, ay saan Napinpintas matlaang numapantaag tugaw ijay. May mayat ijay tada silaw. Madidito ita nasipngat. Ay na, amo mat ajak makisalsala kasinsin. Isu nga rod nga ibagbagak amapanta makisala kasinsin. Ay na, saanan? Amangan maawan mangisala kanyak numapanak agtugaw dita salunan. Nakababain. Ay sus, adu ti babbaros ditoy. Sigurado akasken ka adayo ti kayat da nga isala. Isu nga umaykan taagkuyog ta kasinsin. Mabain kasinsin. Awan rumbang apagbainam takuyugan kakit nga rod. Bumakit kan abalasang, ngam di mon sapay napadasan ti makisala iti kasaran. Ha? Ala, umay ka tamapantay di salunan. Tapno masirpatan da ka dagiti babbaros dito'y lugar may kasinsin. Siyak ni Miguel. Mabalin ka di matama-amuan ti madaydayaw anagan mo, ading? Rosalia tinagan ko, Miguel. Uray di na kun awagan iti ading. Ngamin, panagkunakat agkatawan ng talaang. Okay. Nalakaaklaan mata kasarsarita. No day tati ko nam, di iso, Rosalia. Agyaman ak, Miguel. Taga-ano ka ngay? Di ta kabangi-bang nga ili. Sika ngay. Agpada tagayam. Sa anak madla nga taga ditoy. Di mayo kami laan kadagiti babarkadak. Kasinsin nga minti may sa abarkadak tinagkasar. Kasta ka di? Wen, balasang ka kadipay? Ha? Balasang ka kadipay, kunak. Ay, kuha. Uwan, balasang akpay, Miguel. Baruak pa'y mat. Mabalin ka di amaalat ti cellphone number mo? When no ti Facebook account mo? Mabalin Ieg mo ti cellphone mo. Type ko ti number ko. Kastamat ti Facebook account ko, Miguel. Miguel, kaya't nakakanwa kasarita ni tatang ko. Ha? Ne, apay ka no? Anyat ibaga na kanyak? Diyak mo Nalabit kaya't nakakasarita. Adalaang siguro kaya't nadamagan kan ka. Kasta? Wan, imbagak ngamin nga agar-aram ka kanyak. Ay, sus. Di naksamat kayat ni tatang mo aparakan ka. Di ka agdanag. Siyak ti makaamukan ka, Miguel. Ala, umay ka. Mapantay ti ayan ni tatang. Taga-ano ka? Di ta kabangibang nga ili, tata. Ar-armam ni Rosalia nga anak ko. Oo, tata. Sigurado ka kade. Baro ka pa'y. Oo, tata. 100%. Sanggalak pa'y. Hanya nga iti trabahom. Kwa. May saakla nga nano mo aman nalon, tata. Nga madumot ti kabalak nga ramidan. Kas kumay ti agmaneho, agkarpintero. Kanda dumapay, tata. Adda baboy mo. Ha? Adda lugan mo. Kwa, tata. Sumumbat ka dagaos. Tapno amok no adda no awan. Di ka agsarimadang dita. Adda ka di baka. Wanunwang at tarakan mo. Kwa? Adda balay mo. Awan, tata. Ngamuray no kasta. Napod no ti panagayat ko itanak yo. Ay, pasensya ka na. Gamang sapol ka lang diti sa baling armam. Ha? Di ka nagsubsuble diti balay me. Anya? Saan ka mo't siguro atulang barok? Nalawag mo timbagak. Agawid kan. Kat di ka nagsubsuble diti balay. Ha? Magsapol ka lang diti sa baling armam. Naawatam.
Nagalas matantikas jay apa nagsasaom ka ni Miguel Feliciano. Awan ti maday ka nagiti imbagak Celia. Mayat kit dia. Tapno saanan ngagsayang iti oras amang sarungkar iti anak ta. Ay unay kan. Panunutem ko mamet nga damet rik na jay tao ang masakitan. Ay na. Awanan ti adu pa ya sa o Celia. Apay. Saan pa'y lang ay analawagkan ka. Ajak kayat dayay a Miguel para iti anak ta. Apay, si kaaya ti makiasawa. Anak ta jay masaknan. Kakaiso na pa'y mat nga roda babae. Iso ang masapol nga roda pilyak ti umdok para kenkwada. Wana. Ti kayat kao. Katay agnam ay to ti anak ta. Kanagbiag to akas la prinsesa iti puder ti pakiasawaan na. Ada ayamat kasta. Ada. Tada kayat ko a pakiasawaan na. Daimbag na jay, tabak nang. Ipaasawam ti anak mo, iti di na ba't ay ayatan? Ayat-ayat dita. Bay-bay aman ta ayat. Tinapatag. Napintas to. Ti agbali na biyag na. Feliciano, Di nakbibiyagan. Tamok tinasaya at para iti anak ta, Celia. Sa dino tinagkapwam, Rosalia. napanak na kidate, tatang. Ijay. Sino ti kinadate mo? Dayjay ka de, Miguel. Wana, sino pa'y kumangay? Kat isumat nga ron ti boyfriend ko, tatang. Anya? Boyfriend mo ko nam? Wan, tatang. Boyfriend ko ni Miguel. Agayan ayat kami. Oh, talaga natangkan ti ulam. Di mo't inbagakan ka. Di mo ak-aklunan dayay Miguel. Ha? Sinaam dayay lalaki. Tawan tinapinta sa masakbayam iti may saman nalo nakasken kwa na. Oray manalon laang tanagagatmat. Kan maysa, adu ti mula na. Awan ti kasiguraduam iti dayta. May mayat ye baknang kanagsusuweldo iti binulan. Ta nakasigurado ka napintas ti masakbayam. Napintas ka, anak ko. Di mo ko masayangan ti kinapintas mo iti may salaga mandalaw. Ni Miguel ti ay ayat at tatang. Ay, sana mabalin. Sinaam na jay Miguel. Tada pangyasawaakan ka. Anya, Mayat na jay. Tada mabalin na. Baknang. Ado ti kwarta na. Sigurado nga agnam ay kanto iti dandana. anya, sino matidakdak amatin niyo, tatang? Eh, basta. Ikuyog kong to dito'y balay. Tapno makapagamam mo kayaw. Sino ayat ibagbagam nga iretom iti anak ta Feliciano? Kanayon mo nga ibagbaga nga adda ipaasawam kenkwana nga maawan mat may pakitam. Kunkunam sa laeng mat nga adda tapno sinaan na laeng ni Miguel. Adda nga rood. Kuyugag to dito'y balay apaba na sumangpait. Busy pa'y kanong gamin ita iti trabaho na kahit. Iso adi pa'y makapasyar dito'y balay. Anya trabaho na aya? Negosyante. Di ko sipay Anya? Ne, nakamamuam ngay mat iti day talaka eh. Ay, basta. Saan na masapol na maamuam. Na, imbag ano baruday tatao? Ay, katuan. Siya ka mismo ti makapanagnak iti dayta. Certified single ni Richard. Nasingpat matlaang? Ay, siyempre Ireto kaya mo't iti anak ta. No sana nasingpat. No agsasao ka, kasla sigurado kan kadagita nga ibagbagam. Kahit talaga mo't asigurado Celia. Ay, uray kumamat no awan nobyo dya anak ta. Ay na, nobyo lang dayta. Saan da pa'y mo't nga agasawa? Saan da pa'y mo't nagkasar? Iso ang mabalinda pa'y tagsina. Saan kayo pa'y nagkakaida Tanay, saan kayo pa'y nagkalay sa baraw? Ay, uwan, tata. Awan matdakas na,
Tagayan ayat kami matan ka ni Miguel, tatang. Uwan mat ngagpaiso tata. Di kayag danag. Tadyak matlukwan ni Rosalia. Baro akmat. Iso ano bilang man tagsikog. Ikasar ko nga ikasar ti anak yo tata. Ay, oray pa'y. Basta saan kayo pa'y nagkakaida. Ta saan kayo pa'y may nagkalaysa. Kumusta kayon ka ni Miguel kasinsin? Okay laang matkasinsin. Isu na laang tapilpilitan nak ni tatang amakisina ka ni Miguel. Anya? Ni, taapay mat nga apilpilitan na kaamakisina iti nobyom kasinsin. Ada ka nula kay abak ng akayat na para kanya. Anya? Ay ayatak unay ni Miguel. Isu lang ti lalaki anak kariknak iti kastoy. Isu ano mabalin. Jakon kayat ti makisina kan kuana. Ay kat ibagamday taa kada angkel ka ni ante kasinsin. Iti kasta, di da kan pilitan ang makiasawa iti sabali. Imbagakon kasinsin. Ngam, talaga nga ipilit ni tatang ti retreto na kanyak. Mariribo ka nak ngarudan. Jakon amo ti aramidag. Mapampanunot ko paikit din ti makitaray ka ni Miguel. Tinasayaat, kasaritam laangan ni Miguel kasinsin. Ibagam ken kuana ta ikasar na kan. Iti kasta, awanan mabalinan ni Auntie Celia. Di ka pa'y rumrumwar ita. Ta sumangpot ni Richard, Rosalia. Anya? Manjak kayat? Ni Miguel laang ti ay ayatak. Isu laang ti kayat ko, tatang. Ay, saan man na natangkan ti ulam? Ni Richard ti kayat ko aparakan ka. Tatang! Napipiyada jay ta negosyante. Ado ti kwartada. Padapay balay kan kutsina. Ha? Isaw ti dimtan. Makitam ti kutsina. Oh, nagpintasan ka na. Napintas to ti agbali na biyag mo. No isaw ti pakiasawa ang anak ka. Ha? Mala, umay ka, tenta sa bata ni Richard. Naimbag nga oras mo sa Richard. Naimbag laangan. Tanadan ka matlaang iti oras nga umayag pasyad iti balay. Ay, isugayam ti anak ko ni Rosalia. Palagagaya manalapsat ti anak mo, Manong Feliciano. Hello, Rosalia. Hello, sir. Siya ni Richard. Pudno gaya manapintas ka. Ah, di ka tungtungan nga dita. Makiamamukan akin ni Sir Richard. Awan gayam. Adain sangput ko amakmakan. Jack maawit. Mabalin ka diti agpatulong amang ibaba. Adong aminday jay. Ay, uwan, sir. Sige, tulungan da ka na bang ibaba. Anya kamatan lakay. Lakay mat gayam ti ibagbagam nga ipaasawam iti anak ta. At talda ka ba siya? Saan mat nga iso tila kaya? Laklakayak mat pimanak nga adayak. Ken oray lakay, tamats manimay. Feliciano, Ananwam ti ubeng, nulusok mat ti bulsa na, alaman? wana, ngam, kasano nga rod apagasawaam ida, kat di mat kayat dya anak ta. Agin-agin lang dayay. Kaya tinantumot lang ni Sir Richard. Siya ti makamaw. Ha? Rosalia? Apay nga may kadito dagos ko? Kuha Miguel, pastor ka na kumapay pangaasim. Anya? Ang... Ilamang na kuma, dya kayatan ti agawid. Anya? Sino ti Dintang? Miguel, sweetheart. Ha? Sino? Sino ti Dintang, kunak? Ada ka di sa nga ilita, sweetheart? Ay, kuhan. Awan, sweetheart.
At dalang damdamagan na. Numero ti may sabalay. Ay, kasta ka di? Ala, agsubli ka nga rudon ditoy. Agur-urayan ti taraon. When, sweetheart? Ulbod! Rosalia, danggan na kumapay. Pangasim. Agpalawagag. Awanan tinaskan nga ipalawag mo, Miguel. Dita ka. Mabit lang! Rosalia! Rosalia! Sa dino ti ayan ni tatang, nanang. Nagpaili tayo agsapa, di pa'y simbang pet. Amagan lupaawi dan dayjay. Apay ka di anak ko, kasaritak. Tay banganan iti dayjay a Richard, tay kasana ko nanang. Anya, kasar ko nam. Manulaang nga aldaw anagam-am mo kayo. Agkasar kayon. Kan may sa, di mat ada ni Miguel anobium. Awanan nanang, nagsina kamin. Anya, kasano da ita? Basta, no sumangpat ni tatang, ibagayo kan kuha na ti imbagak nanang. Agyaman ak. Takinayatndak nga uray lakaya kon, Rosalia. Sana problema ti edad, Richard. Ti importante ka tagin inayat ta. Kan, gwapo ka mahit nga uray lumakay kan. Oh. Agyaman ak iti panangapresyar mo iti kinataer ko, Rosalia. Di ka danag. Ited ko amin akidawam. Basta manukot ka, amakiten na kanyak. Agkasarta pa'y sa tantuagdan na, Richard. Agkasarta pa'y kunak. Iti kasta, mabindisyonan mo at ti panagdan nata. Kuha, Rosalia. Pasensya kan. Ngam di ka mabalin nga ikalaysa. Ang apay, Richard. Kasado akon. Anya. Dahil tatipon. Ngam, uray no kasta. Nakasagana ka bang tadite amin kan ka. No lakit dito manugot ka makitan na kanyak. Itilikodan ti kinaadan pamilyak, Rosalia. Nabayag nga inururay ko ti lalaki nga agbalin ko maakatakunaynay ko iti biyag. Ngamno kasano ti kinapartak na adimteng, isumatlaeng ti kinapartak ti pannakapukaw ko. At dagayam sigod akadandan na ni Miguel. Nagabrod laeng daytoy, kat idinagawid ti babae, nagsinublian damat laeng. Gapu iti sakit tinakam ko, pinanggap ko ti agibalas. Iso ang nagdarasudosak anang ibaga ka ni Richard nga ay ayatak daytoy nga uray saan met. Kayat ko at talagan ti paikalay sa idiken kwa na. Iso na laeng takasado met gayaman. Jak met kayat ti agbalin akabit. Iso nga inbabawik ti amin. Ita, balasang akpay laeng ititawan ko a 42. Aging galangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos para itipan na kaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Rosalia. Anda ka din sangput mo ang masidang anak. Impaglapulo, tanan may ka na iti kabarkada. Ay, awan, anak ko, naibus amin nga inlutok iji karinderya. Anya, kasano kami nga rudan ngay ka na iti babarkadak na 10 tanan may. Tadagita pa'y lababarkadam ti pampanunutam, imbis nga agsapol ka kumamat iti panggadam. Aday ta kayo manin. Narigat nga rin tagsapol iti panggadan. Nang rin agad-lawan mat nalpas gaw. Nijalin kat iti baon nyo Pipira niya kapsat ko na nalpas na. Sa kangay, high school graduate ak lang.
Ay na, nalakalaang no talaga nga interesado ka nga agsapol, anak ko. No day tanto mga min agin inumlat tanti aramidam. Tung kalagawid ka dito'y balay, nabartag ka. Kasanaw no makaala ka iti sakit mau, gapo iti kanayon a panagin inom mau, ah? Adulamin. Di man bagbaga na kasa. Saan ako ni ubing? Hamok tararamidag naman. Ada kayo pa'y matiti balay nanang. Apay di kayo pa'y napaniti karinderiya. Mapanak to inton madamdama. Sana balay ta damot ijay ni Lucy ken ni Ador. Isuda pa'y lang ti makaammo ijay pwesto. Ado nga min ti mureng kaw. Aglabaak pa'y sa ak mapanijay. Kasta ka di? Na? Ikantak man nga ro di ti kwartayo. Uray sangaribo lang. Ah, nay, pangan-anwam nga iti kwarta. Pagpletik ang mapanagsapol iti panggadak naman. Sigurado ka. Uy, nanang. Amangan mo't numapan mula ang manan igatang iti arak. Saan? Promise. At to'y, Ang yamanak nanang. sigurado mla nga mapan kagbirok iti panggadam. Tano saan, di kanton ikan pa'y apulos, Dennis. Uwin ka di. Ay, wan kayo nanang. Di mo't kunayong aglaba kayo pa'y. Wan, jak ngamin kayat ti maurnungan iti malabaan. Pakilabayo mo't nga rodan anag iti murang ko. Mala, ingka nga ro dirwaran dagiti murang mo, anak ko. Kumusta nga iti panagsapol mo iti trabahom, Jilin, anak ko? Ay, awan latta nanang. Ay, makasapol kan tulata, anak ko. Sana balay, tadapay mo't ti karinderya pagtataudan ti inaldaw kasapulan tayo. Nanang, Di ka mapukawan iti namnama, anak ko. Saan pa'y siguro nga itatigundawa itapno makasapol ka iti pagtrabahuam? wan nanang, masapa ak tumanin inton bigat. Barang adamad tan mabirukat. Ayon gayam, sa dino ti ayan ni Manong Dennis, kasladyak nakita iti nagmanaman. Jakman ammo. Nagpakadamot itay bigat amapan agbirok iti panggadan na. Di pa'y masimbang pat. Nasaya at matano na panunot na ti agbirok iti panggadan na nanang. Ay, sapay la kumaa, anak ko. Sapay kumata saan manen anabartag nga agawid, di kabsat mau. Nanang, yawid kun ni Mary kat ag nauran di ti balay. Anya, ang anak ko, saan kayo pa'y matanagkasar? Bayan nyo na ta kasar-kasar. Dennis! No danton maurnong me, di agkasar kami to. Ngam naawan maurnong, oray sana. Agden na kami latan nanang. Anya? Nasingpet ni Mary. Isa patsek ang makaawat na dyan. Ang anak ko, No ti panunutin nyo kat ti ipakan ko, di kay agdana agtadan trabaho. ha? Inserek nak ni Mary ti kumpanya pagtrabaho na. Inawat dak may takas driver ti delivery truck. Ay kat nasayaat nga rod ano kasta anak ko. Una nang, isayawid ko ni Mary kat agden na kami. Ay sus, aging ka kanita, katawan pa lang nabiro ka matrabaho, kabagis. Awan pa'y nga rod Manong. Naimbagpay ka niya, tauray high school lang tinalpas ko. Makunak, anatalgudin ti trabaho. Si kamot ka na nag-graduate ti kolehiyo, ti awan pa'y trabaho na. Manong Dennis. Jesus, agawam nga minat, nagsapol, tapno makatulong kamutin ka nagiti magastos di ti balay. Diyak kabaalan ano siyak amin. Ha? Nang runa, kat iyawid ko ni Mary. Masapol na pag tinulungan pati magastos di ti balay. Wan Manong, barang ano makastrakak matan iti trabaho. Igaad mo nga minat, agbirok. Saan ka nga agsadot-sadot? Jesus, sigabay mo ta professional, ti awan trabaho na. Ano nga ti serbi ti inadal mo, no di mo matlang gayang may apply. Oh, nagunag mo day tanasin na ay mo anak ko. Saan naklattaan na awat iti trabaho nanang. Ala,
Sana bali taubing ka pa'y mat. Kas nakunakon, saan ka kumaamapukawan itinamnama? Nanang, Di ka katiagganat. Nalabit nga dagur uray an apintas at trabaho para ken ka anak kao. sapay naglaing nga agpangag ni Manong Dennis. No agsaong kasla iso tagbirbirok dito'y balay. Mala, aw-awatam latan jamanong mo anak ko. Kasla di ka na iruam ijikabsat mo. Kas jaya talaga ti panagniw-ngiwat na. Iso apasensyam kumalatan. Tulungan kayon nga aglaba, nanang. Ay na, saanan balasang ko. Siya kunti aglaba. Amangan lumalam miisan ka. Ay isaan, nanang. Tulungan kayon. Itikas na, daras malpas. Sapay nagado tilalabaan niyo. Ay, basit laang daytoy balasang ko. Kabailak daytoy. Ay, sus. Apay nga ka dita, Mary. Tumakder ka dita. Bayam aninanang timangilaba ka na kita. Sapay masikog ka. Ang mga malamiisan ka. Aywan mo nga Mary. Mala, panawan dak dito yan. Ang Dennis. Alan, tumakder ka dita. Inkakat aginanan iti silid aywanam tisikog mo. Dakayat nga tadaga sa mapasama kitag balintong anak na. Bayam aninanang timanglaba ka na kita. Kabailan na rita. Kasanungatan, agsakit kayo matan nanang. No kaano nga umadayo akon, isumatan ti pa nagsakit yun. Agimbagak tumatla ang adagos anak ko. Basta agan anad kay ti papanam a lugar. Apay mo't ngamin amasapol nga agabroad ka. Kasapulan nanang, tapno matulungan kayo mat kini Manong Dennis. Awan mat ngamin masapulak at trabaho dito eh. Iso ang kapilitan nga agabrodak. Padasag matigasat ko iti balasiw taaw nanang. Mala, wanan. Dagiti bilin ko, wan. Di mo ko maliplipatan. Di mo liwliwayan ti agkararag iti Diyos, anak ko. Wan nanang, ang alanganin ang amangibati kada kayo. Gapoy ti kasta kasasaad niyo. Ay na, awan ti rumbang apagdanagam, anak ko. Sana balay taadamot ni Manong mawakadwak dito'y balay. Ken maysa, kabalak pa'y mat. Patsak nga agimbagak matlaang adagos, anak ko. Anya matin. Sumangpot da tao. Awan pa'y naluto amakan. Ay na, pasensya kan, Dennis, anak ko. Maulawag at tumakdar. Kan, nasakit unay ti sikat ko. Talaga adyak kabailan ti bumangon. No kasta di ka matla makatrabaho. Nasaya-saya at no pumanaw kayon diti palay. Anya, Awan mo talagang may tulong mo. Sa pumanaw kan. nay, hapay ngayakas tamad, Dennis, anak ko. Ladingitag. Ngam saan ka amasikaso. Iso ngay tulod ka langan, iti ayan da lusi kanador. Ay wanon da ka ba't siguro dagi dyan, ta tinultulungan mo't idi-ida. Jakla impagarop, ama aramin mo gayam ti kastoy kanyak, anak ko. Ay sus, di kayo man nagdrama kasta. Di kayo nga rod maasikaso. Iso ngay tulod kayo ni Jayan da lusi. Unay kamatan Manong Dennis. Apay a pinapanaw mo ni nanang ditabalay. Awan konsensyam. Awan utang mo anay baganakam. Ay. Tumal na ka man, Jelin. Nag-abroad ka lang, kastamatan, ti pa nagsasaom kanya. Di ka lan asyanan kininanang. Apay nga aramidam ti kastoy Manong. Apay. Diyak mo't pinapanaw Intulod ko ikayang dalusi. Isudan ti mga iwan kenkwana. Naulpit ka Manong Dennis. Itatasaanan ang makatrabaho ni nanang. Basta papanawam latan di tabalay. Diyak nga rod masikaso. Amumot nga dan anak mi kan Mary. Diyak matukod a panunutan ti kastang aramid mo. Mismo nga inam, ngam kastakit din ti tratong kankwana. Awanan ka iti utang anaimbag anakam. Agasam man, tanagturad ka anang papanaw kininanang iti mismo pa'y abalay na.
Anya ti klase nga anak. Dennis! Dennis! Agreeing ka! Nga pa nga tirabi mangring ka. Sapay kay may masan ti turok ka. Imawag ni Lucy. Awan ka nun ni Nanang. Alya, Ala, bumangon ka dita. Mapantadagos ija balayda. bakit ni nanang? Iso husto lang na dyan tapno makay na namot din. Dennis! Lumapantay ta ijay, awan mo't langan maramitan ta, tanatay nga rudan. Ditan may sublipay ti biyag na. Sungit ton bigatan ti papantay jay ang dalusi. Maturog takiti. Anya? Itatanay tabo na ni nanang. Ag kanya-kanya tamot ng Jeline. Ha? Anya ti kayat mo asawan Manong Dennis? Manipo dita, di kan pakibiyangan. Kat di nakmutan pakibiyangan. Ha? At trabaho medya abroad, isong agsubli ka mo't lang ijay. Saan ka ni? Di kan ibingayan ni titawid tay tiday dinanang. Kukwak amin day jayan. Total, siyak mo't tinakainaganan na. Kan may sa nakaadal ka mat. Isunday dya titawid mo. Manong Dennis. Nalawag mo't siguro tinangig mo, Jeline. Oh, nakita mo to'y house and lot ngay laklakok don Arnulfo. Magustom ka di matlang? Ayun, Barok. Napintas namin ti location to'y balay mo. Magusto ako na. Kahit kasano? Gatangam ka din? Pag nainan nyo nga, no ila ko muna ito, Dennis. No, gatangam. Mangmirok kami matin, iti sabalya pag naidan may tata. Ano di ti maabangan? Ha? O kanya, gatangam mo no saan? Ibagam, no, di mo kaya, tapno, may kontak ko iti sabali. Sige. Gatange ko. Hello, Manong Dennis. Apin yan lakong matan ti balay. Abay, at da reklamo? Kat nukukwak mo da dya balay. Ha? Siya kinahinagan iti da jay. Isungat da nga rod karba nga kamay lako. Unangam sayang. Kan may sa dino itan ti pagnaadan nyo iti pamilyam. Wano gumatang ka iti sabali a balay. Saan? Nangina ti balay dito eh. Gastusan mi matlang taawan kat nga rodan makukwartak. Nagkatak ngamin iti trabaho. Anya? Kat pagnaadan nyo nga rodan nga eh. Nagano dita ang maabangan. Parikot kung dayta, di kan makibiyang. Ha? Sige, tarumar kami. Mapan mi ipasyar dagiti ubing. Bye. Bay, Manong. Ay, anyan ti kabsat ko. Talaga asabali ti ugali na ng runa no may papan iti kwarta. Kas jay lakalakakan kwa na ti mangila ako iti balay mi. Dennis, mangtad ka iti kwarta tapagbayad ti anak tayo dya pagadalan. Anya kamatan. Kwarta la ka na yun mat ibagbagam, Mary. Katanya nga rod ngay. Amumot nga wan trabaho. Amumot na katakon iti trabaho. Dawat ka pala nga dawat iti kwarta. Apen agawid kayo pala nga iti probinsya. Anya? May stress ak nagpampanunod. Awan lagot siyak amin. Di ka pa'y makatulong mo. Sige, tapno di mo mat ko na. Iawid ko dagiti anak tayo dya probinsya. Ta isumat ti kayat mo. O na, ngam naawan na maipawit ko a kwarta. Di nakto dagdagul ditan. Amumat nga agab-abang akpay dito eh. Kat makiawid kan kada kami dya probinsya. Ijay tayon nga agnaad. Aglako talangan itinatang kan prutas ijay. Agisursurta no iso. Anya? Ay saan? Panglakon nakit din iti kakasta. Kababain.
Agbatyak langan dito'y. Da kayo latan ti agawin. Hadya ngay, Dennis. Agsingira ko ni ti Abang. 5 bulanan, adi ka nakabayad iti utang mo. Ay, pasensya ka na. Awan pa'y ngamin kwartak. Ay, nukas tamot lang, pumanaw kan dito balay ko. Oray di mon bayadan ti utang mo. Basta pumanaw kan, taado ti mayat nga agabang ditoy. Maasik ako makanyak nana. Awaran ti amok apapanak. Amoy mo't asininaan na kong ti asawa kat nakiasawa ni ti sabali. Awan bibiyang ko no nakiasawa iti sabali ti asawam. Basol mo matlaang ta irresponsable ka mo ngamin nga asawa. Lading ita, ngam kinasyan kamatan iti manoabulan. Napigsa ka pa'y mat. Agsapol ka ngamin iti trabahom. Awan mo't nga rodan mga awat kanyak. Da overage sak ka no ngaminay. Saan ko a problema daytan, Dennis? Basta pumanaw kan, nalawag mat siguro kan ka dayta. Maulawa ka talaga. Ito gaw ko man pa dito sidewalk. Ay, matiya talaga tiyarik na ka. Dennis? Sika ka nila ito. Don Arnold po. Ay sus, apa yun? Kasla limak lakay ka maternity kastaunay. Kimutong ka pa yun. Apay, anyat na pasamak mo, Barok. Tulungan na kuma, tata. Pangasiyaw. Nasakit ulit tiyan ko. Maulawak kan. Kapsutak. Dennis, Barok? Dennis? Tulungan na! Tulong! Kumusta kan, Manong Dennis? Ha? Jeline, ating ko. Si Mangpot kan malipod abroad. Juan, amom ka di asinapsapol ka. Napanak iti sigod apag nanaadan nyo. Ngam ko nadaan na bayag kayo na pimanaw ikay. Awan mat pang kontakakan ka. Inlakok namin ang cellphone ko. Kakasyak nagbirbirok iti ka nag-ating ko. Imbaglaangan ta nakita na ka ni Tata Arnolfo. Tano saan? Amangan no adandakas anapasamakan ka. Jeline, aling ko. Ala, agpaimbag ka manong. Tagawitan iti balay. No kasta, adan balay mo ating ko. Adan manong. Kaasi ti Diyos. Nakaipundarak mat iti pinagpatakder ko iti balay. Iso adarasam ti agpaimbag tapno makaawitan. Mabahinak ko ma. Agam puskuli kon ati rupag. Pakawanan ako ma. Ang kaputa, nagbalinak ama naging pubukod. Mabapainak unayan ka na ating ko. Agkapsat tamano. Awan sa baling agsin na ranay no saan adata. Agyaman ako na ating ko. Nagsaya at kakapsat. Jakto maumang agkid daw iti pamakawan ka na ka. Gapo ka na iti sana nasaya at nginararamid ko iti kalabas. Pakawanan na ating ko. Madlaw na panog ka, anak ko, nga marumwar ka pailaan. Napatagti papanak, nanang. Papanam nga min aya. Ingkarik ngamin ka ni Mariel, asarong karak idang agi na ita. Kalpasan ti trabaho. Sigurado nga urayan takon. Kasta aya. Wala na. Panawan kayo pa'y. Inakon.
Agawid akmat lang inton madamdama. Sige anak ko, agan-anad ka. Pasensya kan Mariel. Naladawak ngay may. Okay lang, Glenn. Awan parikot iti dayta. Oh, kumusta ka matan? Kumusta ti trabaho? Ayos, Matt. Jack marik na tibanog ko. Basta makita kayo nga gina. Buwan kayam. Ato yun. Gatas kan diaper ni baby. Ay na, agyaman ako unay, Glenn. Awan na nyaman na. Pasensya ka lang ko man ha. Ngamin, imbis asabong kong chocolate, tiitad ko kun ka. Saanin, tagatas kan diaper laeng. Kat imbis mat nga reklamo pagyamanak kit di unay ngamin, dakkel at ulong dayta para iti anak ko. Kasi tinakunak itay. Awan ang nyaman na. Basta para kada kayo nga gina. Glenn, anak ko, saludsuden ka man. Anya day tananan? Talaga ka di nga ay ayat dayjay Mariel. Uwan nanang. Napudno ti panagayat ko kankwana. Kaya iti kaano man. Jack pagbabawihan ti panagaram ko kankwana. Agam anak ko, gapo iti dayta nga aramidem. Sikan ti pag-iistoryan dagiti tattao dito'y lugar tayo. Ngamin, iti kinaado dagiti babalasang amabalin mo nga arman ni Mariel paylaang adan anak na. Ken maysa, ammo tayon ti ugali dayjay Mariel. Isu nga aging gaita, ket saan na nga ammo no asino ti ama ti anak na. Ura niya pa iti baga ti tattao iti liklikudak. Awan bibiyang ko. Ngamin, ti may sa tao nagbidot. Adalat tamat pagbaliwan na. Ay ayatak ni Mariel. Ken saan lang nga iso. Karaman ti anak na. Ken saan darik na tiriknak nanang. Ken misa. Saan mo't ngay suda ti mangpakpakan kanyak. Isong aramidak ti kayat ko. Katawan biyang ti asin naman. No talaga nga ayatem ni Mariel. Ay ka, ilaban mo anak ko. Tatang. No ayatem ti may sa tao. Uran niya pa iti mangag mo nga ibagbaga ng iti tao itaglawlaw mo. Di mo ni kaskasaw. Ngayon, sikat ti agay-ayat. Saan ka ngay suda? Agyaman na, tamawatan dak tatang. Awan mo't makita kadakas. No ayatem ni Mariel. Mas dawak nga ro tatang. No apay mo't ngamin aman nakibiyang dagita at tao. Amo ka basaksakitan ka kadagiti mangmangag mo sa usaw. Agam, bay amlat ta ida anak ko. Di napatag, kit awan dakes ngar aramidom katakwada. Kamay, agay ayat kamot laag, iti napunda. Panang susweldo ita. Di ka kadiumay kata kami. Ha? Sa dino ti papanan tayo, Peter? Sika man. Kas kalagdata mo. Sa tinupay ko ma, no saan nga ijay pagkararagsakan. Mapantay mo tag, happy. Pasensya kan, Peter. Ngam, jak makasurot kada kayo ita. Ay, tama man. Masakit nga minti anak ni Mariel. Itulod ko kumati agas kan kanin na. Ano niya? Ay, nay magdayta na panagayan mo kan kwa na. Ano saan mo man naputo na ijay? Kasla anak kumata na. Tanak kat nga ro ti babae nga ay ayatek. Huh? Minamagay at daytag len. Agayat ka lang arudan. Dayjay pa'y na anakanan na balasang. Sos, kasla ka mo ila nangala iti bato nga impukpok mo di ta ulo. Anya? Nangala ka lang iti pakpakanan. Kan paggasgasto sa mali mo kapila na. Pare. Manyangarong nga. Talagan sa naulaw kan kalagi dyan nga gina. Mala, murasan ka pa lang ang sumurot ka na kami. Anya kamaddan kasinsin? Ammum kadi akas kala maibusan iti babae iti daytangar aramidem? Apay anak ko nam dayta, kasinsin. Nagadumot ababalasang dito'y lugar tayo. Angam no apay mo't adayjay pay lang ang Mariel tiing kapag saysayangan iti oras. Di ka kumamit agsaw iti kasta kasinsin. Ay ayatak ni Mariel.
Kat awan ti asino man ang makalapad kanyak. Saan a panagayat day ta insan? No di kat kinamaag. Ammumutkan ti ugali day a babae. Kasla di mo ammo a pinagsusublatan dagiti lalaki dito'y lugar tayo. Kan saan la nga day ta? Uray ija inuman a nagtrabahuan na. Sigurado nga adu a lalaki ti kinanaig na. Panunutom latan ti kayat mo a panunutan insan. No siya, uray niya pa'y tinaglabasan ni Mariel. Aklunak, tay ayat teket nga rod. Ay unay kan kasinsin. Anya launay ay ti inpakpakan day a Mariel ken ka. Apay akas talaunay ti panangisakit mo ken kuana. Awan timpakan na kanya kasinsin. Awan ti naramid na kanya. Siyak ti akin kahit kan kuana. Siyak ti disnudo na gusto kan kuana. Nakam ko ti amin. Isa ka pangasim ha. Agtalnakan. Ang mga nunjak malapdan ti bagik. Kat anya pa ti maaramid ko asaan arumbang. Tangay na panagnagkakanapod no kakanyak. Aklonan kan, Glenn. Kaya't masawan, agayan ayatan. Agyaman ako ni Mariel. Kung naklakit din no awanan tinamnamakan ka. Maaglaang ti babae asan nga gayat itikasken ka. Kinapudno na, idi pay lang anariknak, ti panagayat ken ka. Iso na lang, takayat ko pa'y apanagnakan, no aginggat ka ano ti panaganos mo. Ipay ko kami na kinaanos, kan kinagagat para kada kayo nga gina, Mariel. Tandaan am day ta. Agyaman akno kasta. Kat sapay la kuma, ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kada kami nga agina, Glenn. Santo Apolos. Ikarik day takan ka, Mariel. Nay, nagadumat ang pinalingkay man ako. Wala tang. Domingo inton bigat. Agluto tayo man mati uri basit a pagsasangwan tayo. Awam mo ti okasyon, wano agbartay tapno agluto tayo. Nitatang mat. Sana masapul nga dag birthday sa tayo agluto. Inaklon nak ngaminan ni Mariel tatang. Kasta, nasya, tagaroon ko kasta na ko. Inawis mo nga rot, ida ko mga may dito balay. Wen, masapak ida sukunan inton bigat tatang. Wala. Awan parikot na ita anak ko. Mala, ig mo da ita anak mabalasan ka. Sakpay laang ti mga awir king kuana. Ay, saanan tata? Umuna kayo latan amangan. Ay saan? Agidan kayo ang tinigli na mga. Saan ka ko mga agbabayin dito'y balay? Ti anak mo, apo ko mimitay. Iso no, adda ka dito balay. Ipagpabalay mo. Balasan ko. Di kagbabayin mo. Agyaman ako na tata. Awan anyaman na balasan ko. Sige, taipan ko man iti ayan ni nalang yun ni baby. Awirin me ti anak mo. Hello, pare Peter. Hello, Paroy. Magawag ka. Amangan mo saan ka busy ita? Saan ba eh? Happy ka day. Umay ka dito'y balay. Ada ba si Timpalutok? Imbagla pagsasangwan tayo. Atan sa akin di okasyon na ba eh? Awan, ang umay ka lang pumasyar mata. Ada kami ni Mariel dito'y. Umay kan. Tapno yam ambukan ka. Ikaw, wala Paroy. Mabila nga raw tagrup mata. Iso, malagay makastauna ti panagayat ni Glinggang ka. Kaputa, nagpaidumat ang dakin na pintas mo, Mariel. Saan mat? Yung pulno ti magbaga. At dapim mintas ka. Awan ti lalaki asan amat nagtirik nanakin ka. Anya? Excuse me, Mariel. Agsangsangit nga minin ni baby. Diyak ka ba na pasardangan? Ada ka ni nanang. Kasta ka di. O sige, tamapan ko kitaan. Ibati kayo pa dito ay Peter, Glenn. Sige lang, Marian. Among Glenn, nagasot ka. Apayan ako namday ta, Peter. Wala, uray nagalakabalasang ni Mariel. Napintas lata. Sana maglaw nga dat anak na.
Nagpintas lahat tati pamagina siya. Ah, Pagdo ti pagbagak. So, nagkasat ka pare. Gamin, ito ni Mariel tagbal nga asawa. Ati umupay nga bakit iloto. Napintas. Sexy. Kinaputo ko naman. unay kat dayta pa nang iday-dayaw mo ka ni Mariel. Sabay ko nga pare. Ano dumting tungot ti babaya para kanyak. Kas kong kalmat ah. Anya? Iswasi ka. Aywanam ti kayan ayat mo pare. Taamangan no agawon ti sa bali. Isugayam day jay ti Peter nga ibagbagam, Glenn. Wen, katrabaho ak dayjay. Kaklos ko di trabaho. Iso ti kanayon ko akad ba? Kasta ka di. Awan ka dit asawa na day jay. Ada girlfriend na iti. Ang nagsina da. Nasimot ngamin iti babae dayjay agayem ko. Kasta ka di. Iso mabutang kanon dagiti babae kan kwa na. Langan na paila kanong ngamin kat madlawan a chick boy. Iso kuno anamot nga aglaklakayin a baro. Kasta? Sayang mat nga rod sapay nagtaar. Sayang ti kinataar na no aglaklakay abaro. May, daya po rin kang gatas tita ginata mo, Glenn. Wen pare, idagas ko intun malam ijayan da Mariel. Basta ka tayo. Makikitanak tong organ ka. Tapno makitak mamait no sa dino tayan ti balay ta. Una, agang kastanton iti motor ko. Ura itulot ka pa aging ga iji balayo. Kalpasan na mapanta ijayan da Mariel. Tagitaman ti kakayat ko kayong kapare. Wait, kagyaman ako na yan. Agyaman akmanan nangyag ka manan iti para iti anak ko. Awanan niya men na. Pasensya ka na. Saan akong ngagbayag? Anda ka di pa'y papanam? Itulod ko pa ni Peter iji balay da. Kababay met na ugurure kanyak iti paraangan ti balayo. Paunagampay ngamin agkape kayo pa, sakbay nga itulod mo. Sige, mabit lang. Tayabak ni pare Peter. Glenn, anak ko. Anya nga iti plano yo ken ni Mariel. Apay do agkalay sa kayon. Kinapudno na. Adan planok para iti day tananang. Umdas mo't siguro ti urnong ko para iti day tabanag. Katuan Planok nga ibaga itabulan ka ni Mariel. Ngagkalay sa kamin. No, anyamat ati makunana. Katuan manumatan abulan nga agayan ayat kayo. Kantap no sumardangan ti sao dagiti tattao dito'y lugar tayo. Hala, di kay madanagan nanang. Kasarita to ni Mariel, maipapan iti day tabanag. Wen, anak ko. Nasaysayat matlaang no agkalay sa kayon. Iti kasta, makapagdan na kayo matan kas pudpud no nga agasawa. Ilimbagak kan kati maipapan iti panagkalay sa ta. Nagwan kamat nga awan duha-duha. Hanggang ita. Apay akaslag pangadwa kamatan. Glenn. Ada ka di parikot? Awan parikot, Glenn. Umanugot akmat iti kalay sa nga ibagbagam. Nga mabalin ka di asan pa'y nga ita. Anya? Apay? Tumtang tulat ta ka di. Saan tamat nga agap apura? Saan ka di? Kaya't kung aminin nga agbalin alegal ti relasyon ta. Nang runa iti ubing. Nagsaritaan ta dahito saan ka di? Glenn. Igiddan tamutan nga si kaswan ti papel ti ubing. Tap na may apelyedo kanya. Kaspod nung anak ko. Maawatan ka. Gamsapay ko mata maawatan nakmat. Aguray pa'y kuma. Dumtang tantumat laang itiday ta agundaway. Glenn, agpagada ako. Nagsapa ka nga gawit, Peter? Uwan, tali. Kailangan mo talang nagsakit yun ako. Mapang kumapain na. Sige. Abang nuban-nub mo dahita. Kurang ka siguro magpaiso, itiin na na. Oo nga rin pare. Pala, ibati ka nga rin na. Mabana kong. Sige. Agan nanat ka itidalan mo.
Nasaya at tasimang patkan kasinsin. Kasi kanod gami ka. Itamang pa nga da ka dito balay, tikas to nga oras. Nakaskas daw ka di, insan? Ah? Ang panagkunak kat mas nakaskas daw ti ibagakyan ka kasinsin. Apay, anya day taya. Amok asaan mo apat yun ti ibagakyan ka. Ngam, nasken ngagpaliiw ka, insan. Nay, insan, anyat ka't mo sawan. Ada nakakita ka ni Mariel kan tinasingad agayem mo. Saan lang anaminsan no di kat namin ano adaras. Anya. Pudno ti ibagbagak kasinsin. Kan adapay ka no nakakita ka ni Peter Arimwar manipod ijay balay da Mariel. Anya. Ay sos, agpaliiw ka na imbag kasinsin. Narigatan. Saan kumot nga ibagbaga apod no amin timbagbaga ti kasinsin mo kan ka anak ko. Naskan nga agpaliiw ka. Paliiwam ana imbag ti kaayan ayat mo kan tigayem mo. Diyan mo, noon niya ti panunutak na nang. Diyan mo no mamati ako no saan. Ti kasayaatan nga aramidam, kasaritam ni Mariel. Wala na. Mapanak po yung balay da, intun awan sarak ko iti trabaho. Pagsaritaan nyo kumaday ta na sayaat. Tano bilang man pudno. Ay na, at andaan na kababain dito'y lugar tayo. Nangrunakan ka anak ko. Sabi ko ma, tawan kinapudno amin dagiti may padpadamag ita kanyak. Agpakada ka manan, Peter? Uwan man maray, tanay. Nasakit man di ulo ko. Diyak man amulay ito marikrit na. Mga pekas to eh. Mas lamaulo ko eh, Kitin. Tinasayat, ingkalagan iti doktor. Tapno mo amo, no niya ta. Tapno iresitahan da ka iti agas mo. Uwan man paray. Mapanak to mga paisaw. Una, marigat mo baybayam da ita. Mga no niya pa iti mapasamakan ka, pare. Agya ka, pare Glenn. Alangaron, panahon ka. O sige, agad nanat ka ha. Surutat ni Peter. Nukod-nungod lang ti pagpagana. Amwak no sa di na ti papanan na. Sino may tinalalang iti kama? Siya, kuwan mo na Glenn. Sika talaga, Peter. Kinapudno na. Nalalaing ka nga amang ngam iso. No nasapsapa ka la kumaanam-am mo. Masigurado ka saan aniglen ti inaklon ko. Saan pa yan nalatot yamin? Yamin, saan kayo pa'y magtalagkalay sa kaniglen? Single ka. Single lang, wait. Awan pa rin ay ayatin ka unay-unay. Kit atakin ka ti pangiteng Mariel. Awanan kayo ti bain. Glenn? Glenn! Ay, pare, apay nga taka dito eh. Kasano nga? Awanan kayo ti bain. Ayup ka! Amay ko, pare. Amay ko, mabilang. Agpalawanag, pare. Di ka basta humamila. Agkalma ka kumamata. Sa lutsutan ni Mariel, no asino ka dati pilyan na ngamin? Aniya. Nagpuskul ti rupam. Amay ko. Tatri na iturnak. Amay ko, usong pare. Pang-asim. Pasensya ka, may ayatik man ni Mariel. Kasi ka mata babae. Apay na aramid mo ti kastoy kanya ka. Apay. Pakawanan na, Glenn. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Ni Peter itan ti ayatag. Kat iso tinakarik na ak iti ayat asap sa pulag. Iso ti kayat ko amang ikalay sa kanya. Iso apasensya kan. Ngam waswasan tan ti relasyon ta.